abonye ko coach yagize system ebyiri, system ya mbere ari system yo kwataka kugira ngo tubone ko twabona igitego. Turayiko intego yacu n'abafana bakinyi ba Rayon Sport n'abafana bamo kwishira mu mutwe nuko 15 minutes tuma ko tubonye igitego muri Sudan kugira ngo ibintu bitworohe. Twego turasabwa gutsinda, baraho basaba kudefanda, bidefanda gutwara imbaraga nyinshi, ariko iyo wataka gutwara imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu abonye ko mita ya mbere match yagenze neza, tukabona amakoze menshi, tukabona cyane umupira. Komite ya kabiri coach yaje kumva system yo kucunga uburyo twagaze tetero twabonye. Abonye ko mita ya kabiri yagenze neza ko bakoze block ikora neza. No abonye ko bebe damukaniye ari mita ya mbere mita ya kabiri. Uri mazima Kandre waje muri Rayon Sport abatoza kugenda bahindagurika buri gihembwe bahindagurika, ejo ugasanga niwe nimero ya mbere, ejo ugasanga niwe nimero kabiri. Waje muri Rayon Sport uvuga ko umwanya uzamuje kurifata, abandi bazarwanira umwanya wa kabiri muri mikino ikomakomeye ntabwo uri kuzamo. Yaba ari mazima ko wahinduye mindset, yaba ari mazima ko wemeye icyaha kumva ko wemera ko wa kabiri mazina bimeze gute muri minsi. Oya twebwe ubu turimo kuva muri Champions League, ntago uyu mwanya wahita ubona umutitire muri Champions League. Champions League ni match 3 ebyiri, titire tuzamubona muri shampiyona mu Rwanda. Ngende champion ntago ari ibanga, ngende champion twaye champion mu Rwanda, ni champion ntago ari ibanga. Rero ngiye ngomba kuzaguma nka defend champion yanjye twaye. Numva yuko n'abafana ba Rayon Sport bagomba kubyitaho ko ngiyewe ngomba gutangira defend champion twaye. Rero numva yuko nta kibazo kirimo, kimenye niba ari gukina ntacyo bintwaye. Ikibazo nuko tubona resultat nziza iri positive, kandi no atari ibyo ngibyo tugomba no kubana neza, kubera yuko career ya football ni imyaka 10. Nyuma y'ubuzima hari indi myaka irenga 30 hafi 40 yo kuba. Rero tugomba kubana neza, igihe turi gucata kubana neza, numva ko nta kibazo. Ariko yo cyambere cyo menya ko ngende champion, twaye champion ndi champion. Rero ibyo bindi tuzaba turebe. Hanyuma ari waribonye umupira ikina, wabonye uburyo imeze, noneho guhura kuyisanga iwawe cyangwa sandi hano muzahurira, ubona ibintu bishoboka ko mwayikuramo. Twebwe ari buri mukinnyi wese arayitekerezaho, tuzi ibyo twabonye by'ikino. Buriya byari kudutungura tuba tugiye nko gukinira hanze ari ubwa mbere, ariko twarangije kubona ishusho yayo, turayizi, tuzi uburyo bameze, tuzi uburyo bakina. Ntabwo ari abantu bihuta, ni abantu bakuru, ariko tuba dufite abasore. Igihe ufite abantu bameze gutyo nuko tugomba gukora ibintu biri kuca nk'uko yatubwiye attaque rapide, imipira ikihuta cyane. Icyo gihe bikunze kubera ko abari abasaza, abantu bakuru ntabwo bashaka guhindukira ngo mbese ba bloque iyo attaque batase, iyo attaque rapide. Coach rero ibyo yatoje kare, wabonye ko twagize kubya Afrika 98% twabikoze, wabonye ko byatwaye n'umusaruro n'indi ko twatsinze. Nuko igitego cya attaque rapide. Numva yuko ntabwo duteye, ahubwo abafana ni baze tuzajyane badusenyera kuva uyu munsi kugira ku cyumweru, nzi ko tuzarukana intsinzi. Kandi nuko no murambivuga ntabwo ndabateye ngo tuzarukana intsinzi mu Rwanda. Dusoza Robertinho mwatwaranye igikombe, ubwo nawe ni champion, kuko nawe ni champion, aragenda aragaruka. Ese ajya kugenda bwa kabiri ubundi yaba bicaje akabaganiriza akabasezera cyangwa agiye bucece? Nta muntu wabimenye ko Robertinho ni umupapa, ni umusaza, yifata ikintu ku giti ciwe, namagishije inama buri umwagize imyaka nkiri yawe inama ku giti ciwe. Ni umupapa yaragiye. Ariko icyo nabivuga turaba professionnel twese, tuna akazi. Iyo umuntu abonye akazi kiba gisigaye mukavaho. Niba Robertinho twaje Rayon Sport muri kimwe cya kabiri cya CAF Confederation Cup, akaba yatwaye championnat, akaba afitewe n'amateka menshi muri Rayon Sport, numva ko kiba gisigaye iyo umuntu afite akazi no kugenda. Ahubwo twamubahira ibyatugejejeho, twarindira abandi bazaza kuri Rayon Sport na equipe nkuru. Nta muntu sizi ko nabivuga, nta muntu ndakamara muri Rayon Sport. Tuzagenda hazi n'abandi, ahubwo ikibazo cyiza nuko na komite gutekereza uwaza kutamusimbura kugira ngo dukomeze mu rugendo. Murakoze.